Da, imaš stari slika, ovi... Ima slika, ja velim sve što je Pere slika. I iPhone Pere ima sigurno, ja mislim da imaš iPhone, jel imaš iPhone? Nemam ja. Nemaš? O, kako to nemaš? Znaš malo. Jer onda ti pratiš tehnologiju, pa... Luka! Ne, Luka to, ne. Luka, ostavi! Lukić! Ne, Luka to, ne. Ajde ovako ćemo ti staviti, pa će ti... Evo ovako, moj uši. A tako ćeš to prevaliti, bojim se da ćeš pasti. Nema ti to uopće, ajde, to će mi idemo tebi skroz uvjeti. I stavit ćemo tu u sobu. A ovdje ćemo to staviti. Ne. Vidi kaj je sad Luka? Sad si bez igračke ostao. Sad je ostao bez igračke. Evo stavim, pa možemo staviti, brate.